ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika tugatangira gusubira mu twacu gasanga ntabwo turi umwe kuko impamvu aba bene data bampamagaye nuko nyine bavuga ngo ndi mwene se ariko sindi mwene se waba bantu nagiye gusabira igisubizo natanze ntabwo nzi ko abantu bashaka kugikunda ariko naravuze ngo nge nindamuka mpuye na Muhammad ubuzima bwanjye bwararangiye bwo mu isi akambaza impamvu namukurikiye nzamubwira ko uwabatumye ari we wari confusinze kuko yabatumye ari babiri atuma Yezu atuma na Muhammad inshingano zanjye no kubaha Muhammad nk'intumwa y'Imana kuko sinakemera intumwa yo muri 2017 ngo mpakane intumwa yabayeho kera n'abasogokuruza batarabaho. Ibyo byose ntago bikwiriye ntago byakwihanganirwa niyo mpamvu ukangurambaga nk'ubu ngubu tugushima cyane tukabushyigikira ndetse tukanarenzaho tukanavuga tuti dukora ibishoboka byose. Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi Bamporiki Edouard na CG Rtd Gasana Emmanuel. Reka iyi nkuru rero tuyibacukumbure ndetse tubabwire byinshi bitandukanye, tunababwire impamvu Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abanyepolitike. Nibyo koko Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abarimo Bamporiki Edouard wabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko na CG Rtd Gasana Emmanuel wabaye umuyobozi mukuru wa Polisi y'u Rwanda ndetse akaba n'umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba, guverineri w'intara y'Iburasirazuba. Munyemerere rero iyi nkuru tuyibasangize ndetse tubasesengure byinshi, tunababwire byinshi byerekeye n'itangwa ry'imbabazi na Perezida Paul Kagame yahaye abagiye batandukanye bari bafungiwe muri gereza zitandukanye harimo n'iyamageragere yarifungiwemo Bamporiki Edouard. Munyemerere rero iyi nkuru tuyibasangize niba uri mushyashya kuri uno murongo cyase uyu muyoboro wacu wa YouTube, kanda subscribe kandi uduhe like, wibuka kuduha ibitekerezo kugira ngo tujye tuza tubacukumburira inkuru ziri update ndetse zigezweho ziri breaking news. Ngewe rero ndi wanyu, reka tutangire tubabwire byinshi ndetse n'uburyo izi nkuru zacu tuba twazikuye hirya no hino hagiye hatandukanye kugira tubashe kuzibagezaho zifite umwimerere. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 18 Ukwakira 2024 nibwo inama y'abaminisitiri yateranye iyobowe na Perezida Paul Kagame yaberaga muri village Urugwiro. Ni inama yafatiwemo ibyemezo binyuranye, yemeza amateka ndetse ishyira mu myanya abayobozi banyuranye mu myanya igiye itandukanye. Iyi nama kandi yemeje iteka rya perezida ritanga imbabazi ku bantu 32 bari barakatiwe n'inkiko. Yemeza kandi iteka rya minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ku bantu 2017 bari barakatiwe n'inkiko bafunguwe by'agateganyo. Reka dusubire inyuma gatoya. Kwa 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwari rwarashinjije Edouard Bamporiki igihano cy'igifungo cy'imyaka 5. Igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ni hazabu y'amafaranga miliyoni 30. Ni nyuma yo guhamwa n'ibyaha bifitanye isano na ruswa mu gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Nibwo urukiko rwavuze ko rwamugabanyirije ibihano ngo kuko yemeye ibyaha kandi akanabisabira imbabazi. Naho kuwa 11 Mata 2024 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwari rwahamije CG Rtd Gasana Emmanuel icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite, akatirwa imyaka 3 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda.
ariko kandi rwamuhanaguyeho ikindi cyaha cyo gusaba no kwakira indonke ndetse runatesha agaciro ikirego cyasabaga ko ategekwa kwishyura impozamarira ya miliyoni zikabakaba 500 y'igihombo yateje rwiyemezamirimo Eric Karinganire. Mu bandi bahawe imbabazi na Perezida Paul Kagame barimo Serubibi wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire Rwanda Housing Authority, Rwakunda Christian wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ndetse n'umunyemari Rusizana Aloys. Munyemerero tubagezeho n'abandi urutonde rw'abahawe imbabazi bagera kuri 32 bahawe imbabazi na nyakubahwa Perezida Paul Kagame yashingiye ku itegeko nshinga uko ribiteganya. Niwe mugore rukumbi ufungiye imageragere wabariwe, hanyuma hakajyaho uwitwa Rwakunda Christian. Rwakunda Christian yahoze ari umunyamabanga wari muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minefra, akaba yarafunganywe cyangwa se yarafitanye ubufatanyacyaha n'umunyemari Rusizana Aloys, bose bakaba bafungiye imageragere bakurikiranyweho ibyaha nza kubabwira. Bari bafunzwe guhera tariki 5 Gicurasi 2023 nibwo bageze imageragere. Hanyuma rero abagabo bafunzwe muri dosiye harimo abantu benshi. Isoko ry'inzu yaguzwe igahendesha leta, aho yaguzwe miliyari 9 na miliyoni 850. Nyamara umugenagaciro yari yagaragaje ko yari kwikugurwa atarenze miliyari 7 na miliyoni 600 y'u Rwanda. Rero hano icyaha bari barahamijwe uyu Rwakunda Christian na Rusizana Aloys, barahamijwe icyaha cyo gukoresha nawo umutungo ufitiye rubanda akamaro. Uwo ni Rwakunda Christian, ariko kuri Rusizana Aloys bikaba kubikitso cyo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro. Rwakunda Christian ndetse na Rusizana Aloys barakatiwe imyaka 6 batabwa muri yombi hari 2020, bivuga ko ubwo bagomba kuzava muri 2026, ariko umukuru w'igihugu nyine yabahaye imbabazi. Undi nkuko nabigarutseho urimo hano ni Serubibi Eric. Serubibi Eric nawe ni ukubikitse cyo gukoresha nawe umutungo wa leta, ngira ngo muri dosiye imwe nawe. Serubibi Eric aza muri dosiye imwe nawe yarakatiwe imyaka 6. Serubibi Eric we yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire mu Rwanda, Rwanda Housing Authority. So nawe rero yari muri dosiye nawe yabari umukuru w'igihugu, nawe yarakatiwe imyaka 6. Undi ni Bamporiki Dore. Bamporiki Dore warahamijwe icyaha cyo gusaba cyangwa kwakira indonke no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Yafashwe ku itariki 7 z'ukwa 7 2022, akatirwa imyaka 5, nawe rero akaba yababariwe. Rtd Commissioner General Emmanuel Gasana yatawe muri yombi tariki 25 z'ukwa 10 2023, akatirwa imyaka 2 n'amezi 6, nawe rero akaba yabariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. No gusaba uruhushya Minisitiri y'Ubutabera mu gihe ugiye kujya mu mahanga birangirana n'igihe cy'igifungo cyawe, igihe cyagomba kurangira. Igihe cyagomba kurangira utababarirwa kirangiye biba birangiye. Hariho noneho ingingo ya 3 ivuga ibijyanye no kwamburwa imbabazi. Imbabazi za perezida zishobora kwamburwa uwazihawe bitewe n'imwe mu mpamvu zikurikira. Aramutse akatiwe kubera ikindi cyaha mu rubanza rwabaye ndakuka, imbabazi za perezida zikurwaho. Bivuga ngo iki? Cyagiye cy'igihano yarasigaje ubwo aragisubukura. So aramutse atubahirije kimwe mu byategetswe muri iri teka, nabwo niko byagenda, cyangwa se iteka rya perezida ryambura imbabazi rigaragaza impamvu imbabazi zambuwe. Perezida ufite ububasha bwo gutanga imbabazi ashobora no kwambura imbabazi uwo yazihaye aramutse hasohotse iteka rya perezida ryambura imbabazi. Hari inkurikizo kwamburwa imbabazi. Iyo uwambuye imbabazi, iyo umuntu yambuye imbabazi afungwa igice cy'igihano cy'igifungo yari asigaje igihe yahabwaga imbabazi. Ni ukuvuga ngo uwabariwe usigaje imyaka 5 ukazamburwa, wagenda ugasukura imyaka 5 wari usigaje ukayikora. Iyo uwambuye imbabazi rero indi ngaruka nuko agomba kurangiza icyo gihano cy'igifungo
so bigatangira kubarwa kuva ku munsi uwambuye imbabazi. Hari Uwineza Chantal icyaha cyo kwikuramo inda yakatiwe imyaka 3 yafashwe muri Mata 2023. Ishimwe Honorine icyaha cyo kwikuramo inda yafashwe muri 2023 yakatiwe umwaka umwe n'amezi 6. Bagwaneza Josiane nawe no kwikuramo inda yafashwe muri Gicurasi umwaka ushize yakatiwe imyaka 2. Hanyuma tukajya Inyagatare. Inyagatare hari Irakoze Elia yahamijwe icyaha cy'ubujura bukoreshejwe ikiboko cyangwa ibikangisho yarakatiwe imyaka 3 n'amezi 6. Yafashwe muri 2021 nawe w'imusanze nawe yababariwe. Hanyuma Ntaganda Kevin wahamijwe icyaha cyo kubita no gukomeretsa akatirwa imyaka 2 yafashwe muri 2022 nawe yababariwe. Hanyuma hari undi witwa Gasana Emmanuel ariko ngira ngo hatandukanye na komiseri nuko bitiranwa amazina yombi. Gasana Emmanuel urufungiye hariya nawe imusanze yakatiwe imyaka 5 isubitsemo imyaka 2 akaba yaraziraga icyaha cyo gusambanya umwana. Hanyuma niyo nkuru Albert yarakatiwe imyaka 11 azira gusambanya umwana akaba yarafashwe muri Mata 2020. Hano harimo amazina nubwo navuga ngo umukuru w'igihugu abarira abantu bazwi, ngira ngo hano hariho cases zitandukanye bigaragara ko kuko ubusanzwe liberation conditionnelle yo ifite condition nyine igendera ku myaka umuntu amaze gukora nuko yitwaye muri gereza, ariko imbabazi umukuru w'igihugu ku cyaha cyari cyose nta condition zigira. Hano rero nisegure cyo kubona nibeshye kuko kuvuga ngo umukuru w'igihugu nk'abantu nkurikije n'ibyaha bagiye bakora biragoye ko umukuru w'igihugu yababazi, ahubwo ashobora kureba kuri case runaka abantu bakoze ibyaha runaka akabaha imbabazi bataranuzuza za condition. Itanga ishaka cye nawe warufungiye Musanze icyaha cy'ubujura bukoresheje ikiboko cyangwa ibikangisho n'icyo kubita no gukomeretsa byateye ubumuga buhoraho yakatiwe imyaka 6 n'amezi 3 yafashwe 2021. Davido Kabuhinja nawe ngira ngo afatanyije afite case imwe n'uriya Itanga ishaka Etienne. Hanyuma Barayagwiza Jean Paul yakatiwe imyaka 5 azira gusambanya umwana nawe ni Musanze. Niyo mugabo Emmanuel gusambanya umwana yakatiwe imyaka 10 yafashwe 2019 mu Kuboza. Gatete Jimmy ngira ngo ndagarigaze tuzi mu mupira w'amaguru uyu we ndabona ari umwana ukakati zino case ndabona zishobora kuba zarabaye ku bantu bakiri batoye. Birashoboka kuko aba bose ndi kuvuga umukuru w'igihugu yababariye n'abana bahamwe n'ibi byaha kuko nsubiye inyuma igihe bavukiye aba bose uragenda ugasanga guhera kuri Zabayo Emmanuel wo muri Gicumbi yavutse 2002 abandi 2003 2005 2 ubona ko abenshi babariwe n'abana 2004 uretse nka baya bakuyemo indabo ndabona ariko abantu bana babariwe gufata ku ngufu gusambanya abana na 2005 2006 bari bakiri bato yangira ngo habayeho wenda kubabarira abaye bakiri bato baguye muri ibi byaha. So uyu Gatete Jimmy 2005 yawe yakatiwe imyaka 7 azira gusambanya umwana yafashwe 2019. Tuyishimire Fabrice yasambanyije umwana yakatiwe imyaka 5 yafashwe muri 2023 nawe ni uwo muri 2006. Ndungutse Justin 2006 yasambanyije umwana yafashwe 2020 yakatiwe imyaka 10. Hanyuma Ishimwe Abdul Karim ni 2002 yakatiwe imyaka 7 kubera gusambanya umwana yafashwe 2019. So tugiye muri Nyamagabe hari Amara Cecile yakoze icyaha cyo kwikuramo inda yakatiwe imyaka 2 yafashwe 2023. Hanyuma uwo numwe muri Nyamagabe. Hanyuma igorero rya Nyarugenge rero niho tugeze naho tuza gutinda hano ho niho hari amazina akomeye. Hari Mukangamisha Esperance uyu mugore yahamijwe icyaha cyo kwikuramo inda akatirwa imyaka 6 akaba yarafashwe muri 2020. Uyu rero niwe mugore rukumbi warufungiye Imageragere wabariwe. Hanyuma hakajyaho uwitwa Rwakunda Christian. Rwakunda Christian yahoze n'umunyamabanga wo muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Minefra akaba yarafunganywe cyangwa se yarafitanye ubufatanyacyaha
n'umunyemari Rusizana Aloyizi, bose bakaba bafungiye Imageragere bakurikiranyweho ibyaha nza kubabwira. Bari bafunzwe guhera tariki 5 Gicurasi 2023 nibwo bageze Imageragere. Hanyuma rero abagabo bafunzwe muri dosiye harimo abantu benshi. Isoko ry'inzu yaguzwe igahendesha leta, aho yaguzwe miliyari 9 na miliyoni 850. Nyamara umugenagaciro yari yagaragaje ko yari kwikugurwa arenze atarenze miliyari 7 na miliyoni 600 y'u Rwanda. Rero hano icyaha bari barahamijwe uyu Rwakunda Christian na Rusizana Aloyizi, barahamijwe icyaha cyo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro. Uwo ni Rwakunda Christian, ariko kuri Rusizana Aloyizi bikaba kuba icyitso cyo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro. Rwakunda Christian ndetse na Rusizana Aloyizi barakatiwe imyaka 6 batabwa muri yombi hari 2020, bivuga ko ubwo bagomba kuzava muri 2026, ariko umukuru w'igihugu nyine yabahaye imbabazi. Undi nkuko nabigarutseho urimo hano ni Serubibi Eric. Serubibi Eric nawe ni ukubikisi cyo gukoresha nawe umutungo wa leta, ngira ngo muri dosiye imwe nawe. Serubibi Eric aza muri dosiye imwe nawe yarakatiwe imyaka 6. Serubibi Eric we yahoze hari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire mu Rwanda, Rwanda Housing Authority. So nawe rero yari muri dosiye nawe yabarira umukuru w'igihugu, nawe yarakatiwe imyaka 6. Undi ni Bamporiki Dore. Bamporiki Dore warahamijwe icyaha cyo gusaba cyangwa kwakira indonke no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Yafashwe ku itariki 7 z'ukwa 7 2022 akatirwa imyaka 5, nawe rero akaba yababariwe. Retired Commissioner General Emmanuel Gasana yatawe muri yombi tariki 25 z'ukwa 10 2023 akatirwa imyaka 2 n'amezi 6, nawe rero akaba yabariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. So abandi nko mu karere ka Nyanza hari witwa Iradukunda Jean Claude yahamijwe icyaha cyo gusambanya umwana n'umwana wa 2004. Ivuga umwana ariko ubwo yafite imyaka 20. So akaba yarakatiwe imyaka 10, akaba nawe yabariwe n'umukuru w'igihugu, yari muri mu igororero rya Nyanza. Hanyuma i Nyanza undi hari ni Tuyimane Garshom, ni umugabo wavutse nawe ntabwo ari mukuru cyane, yavutse 97, gusambanya umwana yakatiwe imyaka 10. Ndacyayisenga Salon uwo muri 1999 nawe yakatiwe imyaka 10 azira gusambanya umwana, nawe yababariwe n'umukuru w'igihugu. Tugasoreza ku igororero rya Nyarugenge ahari Ndayishimiye Eric, nawe no muri 2 yahamijwe icyaha cyo gusambanya umwana, hanyuma akatirwa imyaka 10. Uyu niwe wa nyuma mu bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu mu bantu bagera kuri 32 bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu. Hano abantu babyumve neza, liberation conditionnelle ishingira nkuko nabivuze kuko umuntu yaritwaye neza kandi arangije igice cy'igihano kigenwa, kuko bitewe n'igihano wakatiwe uko kiba kinini ni ugomba kuba umaze gukora kinini, uko kiba gitoya niko bisaba kuba umaze gukora gitoya. Kugira ngo nigeze kubigaruka mu kiganiro nigeze gukora ngaragaza ko itegeko rya liberation conditionnelle mu Rwanda rihagaze. Ariko reka ngaruke wenda kubijyanye n'imbabazi. Uhawe imbabazi abategetswe iki? Abategetswe kwitwara gute? Ibi nabyo itegeko rirabisobanura biri clear. Ahangaha twareba guhabwa imbabazi. Ingingo ya 2 y'iri teka ridasanzwe rya perezida rivuga ko uhawe imbabazi mu byagomba kubahiriza harimo kuba akugomba kwiyereka umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwaho aba abushinjacyaha bukorera, no kumumenyesha umudugudu, akagari, umurenge n'akarere byaho aba mu gihe cy'iminsi 15 kuva iteka ritangajwe mu igazeti ya leta. Ni ukuvuga ngo ibyo biraba mu gihe cy'iminsi 15 gusa. Agomba kwita mu mushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwahatuye abushinjacyaha bukorera inshuro imwe mu kwezi ku munsi bagenwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze. Agomba kandi gusaba minisitiri ufite ubutabera mu nshingano uruhushya igihe cyose ashatse kujya mu mahanga. Iyo hari imbogamizi zituma ibivugwa mu gace ka A na ka B
by'iyi ngingo nuvuga ngo akeneye hari icyatumye atitaba cyangwa se atiyereka umushinjacyaha wahawe imbabazi yifashishije ikoranabuhanga mu itumanaho yohereza umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rw'ahatuye ubutumwa amumenyesha aho aherereye n'impamvu atashoboye kumwiyereka. Wahawe imbabazi kandi yiyereka ubuyobozi bw'umudugudu atuyemo bukabikorera raporo ishyikirizwa umushinjacyaha iyo izo mpamvu zivuyeho. Ibyo yahawe imbabazi agomba kubahiriza bivugwa mu gika cya mbere n'icya kabiri by'iyi ngingo birangira n'igihe cy'igifungo cyari gisigaye wahawe imbabazi yababariwe. Ni ukuvuga ngo ibijyanye no kwereka umushinjacyaha no kwitaba umushinjacyaha bizarangirana n'igihe niba yarakatiwe imyaka 6 ikaba yari kuzarangira 2026 uwo nguwo nibwo azahagarika